Mede sasie medasepa na anopai samada wakrata no ediaba edroso mampadida da John Dramani Mahama ni foni eda da wakrata yi ne benkum so kakra na asem na woka ne nyina e wokatafato so dumienu ne nyina ne se 24-hour economy policy na mampadida da Mahama eche so odeba no wo se beboa abebie nnwuma ebe create jobs ama emabuo nya adwuma ye ena wo hwe ba bia unemployment rate no ahira kosie no a wo so oba no abesia no eno eho asem eda ha eno chinso wokwa katafa ye to so dumiensa sija asem eda ha yewra Dr. Kesa to force minority leader enfo na eda asem yi ho omasem mo kanyina ene say best 45 companies ena ban yi de wo mudin abeto mrase bedwafie ya mo ehwe se wo be wevi eto bi e wo se wo mutua no wo mo be yefi ho no ede ama wo mo a wo keka sa companies yi ene eto aka wo se wo mutua de mo man ne keka bo mu a ekoso 5.5 billion Ghana cedis na no mo chesa wo hwe Ghana te bi o man wo mu enne sade na no ya budget o man ayi oswafo no hwe o man sikasem so ede koto dwa wo fie hodom na wo mo ehwe ni so mo bajeje eya taxes be 11 billion Ghana cedis a ni nyina no wo hia na boa o man no ye revenue a yenya ani puntu nwuma no na o mu ntumi na se enhwe se aban no sanfa companies bebrebe ene sika podru a waso mo de bro man no wo mu yini nyina emfi wo mo so na eno na eho asam eda ha ya wo mo eche se da bi wo ma hwe petetakrem ahunu se aban ye ni mu nipa bi pese mo fa kontina se bi na mo de esese sika du gombotom aya na tax waiver no wo mo ntiase e ma no nya yie companies aduana enkunu ya wo mo eka ho asam no wo mo eche se ebi e wo mu a eye one district one factory companies and a business so JIPC Ghana Investment Promotion Center when omo say strategic investors and na womo ehwe se womo ebema womo ahohan no e wo eto no ho ensem eno dan chance womo say bi mu womo a womo ensuso efri Ministries of Trade and Industry Finance and na Ghana Investment Promotion Center no a womo nyina so no de womo kata akodruntie no ho asem e wo ne fa eto so dumiensa e wo ha na eno chinso oswafo no ehwe kwadwuma nsam so ne aduane so ye Dr. Brenner Champon enra ena yere Brenner Champon di na woda a belated birthday ne yakosoa edema no o chese aban no e won sese bi ode egu akwan so ene se o man no e ma ne ho emfie num se ye wo 2023 ayire soa 2028 no wo se oman ne betumi aye adua nuane a ebe so Ghana fo a eni se oman ne beko ba bimpo eso mo kokra no dodro mu adiaba eno ene ni sode hu na asoye no ekita na ne nyina na ye Brenner Champon eche se be wi a na eye planting for food and jobs phase 2 na wo ma pa ho toma na wo mo de ye adwuma no na wo mo ehwe ni mu na ensem we beto dwa ebra eye enrada Dr. Brenner Champon ene ye honom empanyefo bi nyina ka wo ho bomu ekopa eho to no eye Agri-Fresh 2023 eye hyehyɛ bi omde gu akwan so ebo samoniema ada nioma de tituba ne kuadwuma ni mu a bibi e makuadwuma koso no ene wo eda na dia wo ehwe se bekoso enti wo ma ba exhibit wo niema no nipa be 150 ene ye nnwuma koni akuafo ne ade wo nyina so ba bia wo eba abehwe se de adwuma de no ekwonti no eho asamo da ha ena wo hwe ba ko da ha se ya Dr. Brenner Champon and ejina ni fan na mame Mevisa wa Kumsin ono so no ejina Dr. Brenner Champon tempe ya na omo etie enchemu a oma ba besam omo niema no ede ema eno eho asam ewo Ghanaian Times mu amede amount emse mame hwe no ano no na yewura kojo opon kroman so na ede afutuo eba wose bronya eba na afene so aye na imu nsem na doso enti emabo ehunu se akwanya ne dache wo manim enti ade bi omo ye ne anije bi omo je wo afahye ni mu no wo mo nye ne kwan so na obi amfa sinto bia ama na brabom na ansine kwan dache a wo de be sakra enyoma mu Ghanaian Times anim ene emu nsem a ababie en mabobo so ama ono. The fine Dado Bokrata Namedetua so CJ. The big one was a 5 years plan for food self-reliance achievable. Dr. Brenner Champon Korean Sama not wadi to Janom. Muhafa and Fiema Kumakunumu de Maya Hua. Yadrian some quite faso dono, quite faso crono, a bejina brand, na quite fair to sunum. Quite a fair to sudumono. Nidina no efa. A year opinion.
your friend is a Colonel Kojo Damwa Enkaneno na waye Commissioner Emma Giari Customs Division wane Openyi Joseph Eduche Enkane Deputy Commissioner Emma Giari Krono Customs Division onse betoja se nanwa do mutumi anu omu wonti no wa mu hwe ya na adwumakuo be friend se na Bianca se adwumakuo no wodi wontumi ehwinhwan to ahodo bia na wose se adwuma no wa mu etua ma aban nti no wa mu abo oman ne ka na ba mu na ne opanyi kisi agya ben mfogi da ha wona ye special prosecutor wo kire se ono susu kra ye hwehwemu na nhwemu na wo mo aye no ama ba beto dwa se ampase mpanimfo di se adwuma no na ba sa no wa na mpanimfo so rigina se wo mo ti ase enye ye kra na wo susu se OSP e de wo mo anim atwitwiri fom ene senti no court nhwe na asem no won ka asem ye na bebia wo bebia susan de bode hono befa na no na court no akwa asetena na Mr. Justice William Buampong General Jurisdiction High Court Division ena wawuli na obu asem roche se opanyi kisi ajaben wo special prosecutor ai na mom asem no empanimfo bua enti enei wo sra kisi ajaben se won twene ho efri sa asem ni mu hwemu no a wo ye no afi kwa no sadi sikabotene 10,000 Ghana wadi apem kisi ajaben se wo fa se sika no emra na afi enkomotutwe no entwas na ni nyina na ne kisi ajaben so che se enye koto asem no wuwura mu na mom ono so wotumi sa de bi afekata ase proye dream de kankan ho no wuwura mu bi enti court no gina si a wasie no wone no enya dwen Ghana education amongst the best in Africa na so Dr. Violet Makuku na waka say wasi hwe ne ma hodo a ekwaso wo mai mu fa mu masua ho nsem ebi ti system ya no science technology engineering and mathematics and Africa no TVET technical vocational education and training ya kwaso ne kire say Ghana ya mu basua no uye bibrema madodo no na Ghana baba animu pa enti ye monsema Ghana sanse kakra ye pem ekoyedim ose man shot dead at Odomi in Oti region we no yaka ho asem ni gina afament me ho ase asode a wo betumi akasa nipa be dumum e na afa so afrim wo na nhwehwemu na betodwa so panyindi de kwabna black dan so na wo pie se wakwa kojana nan ene se nipa bonfo bi akwasane etuo egu no soma sa bredie wato na nanom ewo ense do enti ni nyina mu ensem ewo how say declining pirate attacks should not let our guards down ene se Danish ambassador ene ka say se koba se omanfo abeto sha ma hodo so no se abafom a eno nche se ewo so oman bi atoto ne bambo ase enti we ne nsem ahodo bi a the finder da obokrata no ede aba no pay CJ mede wo call the Ghanaian publisher mu ana amane wo ha ne doson obeka se electric mane ensensem ahodo asori wo adan ene ne mpotem hodom no na se CJ mekenkan no eye nigisem wodim de ntia se electric wayi wo matwa sase ne bi ba bi omo ayi etunchine no watwa sase ne bi diama adan manfo wo hodom se wo muso betumi edidi sasa se so eno na de sa direct twen no ya mentebe ho ase tutu nipa ne ade no yenti eneye a electric matimi atusa na moyi se ade asumdwe beba adidi ja ni mura na namu se ho na mu nkwa ya mamomodi a mo betumi akoso na ja makotu use ya on sa de omu wo ha se ya wo tubi na abo na kakra o akoton wona kakra na ode na ode check how far iti electric mempanyi for mabodjuma na hwe ni sode hunu no ene se be se efiedunum ena mo akogye a wo mo de ehwe so mo betu entene wo kwan paso na ena sa kwan no so no aboa ama adwuma aba na mabuonya biaye na entene so no yatumi aye ne yie enti eno ho asem wo the Ghanaian publisher da bokrata yi mu ha sei na eno aso beyiwa no asem a wo de tu gyan ho asem aso the Ghanaian publisher de aba attorney general and minister of justice Godfrey Adom foni nie na wo kire se Torenko no omu ni capacity no enya dwuma ye campaign abeka se wo mo ahoden abetime de to ama wo be partner a company like 500,000 that crowd so quiet corporation crop dey no so a no enya 500,000 dey come from me na me partner to can you imagine who are you company
on money in a Japan, not campaign, Sikad account where 500,000 Ghana cedis. Now what board that is why I almost say, what man says our company, no, I will capacity to the human man. Permit certificate, as I said, assemblies, EP and Yadian, Onimubakokra. Joking. See, you know, as some no, I was saddened. And I also said the suggestion, the recommendation, Attorney General Diabano, what would the Bay Juma. And to see the Mammy Commanima, Dr. Brenda Champo, and Mufefe or Daha, says no Cote d'Ivoire, Ghana Coco initiative, no, or Nona Ecoche, and one some of the saying, and also Edan Ghana Ebe Hosti Global Conference on Cyber Capacity Building, and also so and one some was saying now, Defense Minister and a Diabasobo. Emma abanyi sansa omoche sabanyi baso wo hwe achitaya odiama oman asra adwumako na ho ebroso enti no eno na defense minister Adom wo ka ho asema wo hayi na eno chi so no National Health Insurance Authority kwanchefo panyi Bernard Okoboy wo se obi obegina ba bia aka kire wo se National Health Insurance scheme no egu no sani panisini hu oninyina so enye no kre ne nyina akokoba ya obekae esedoma hene osiade yo agema bado tusum yenu wono na ye president Edema Bruno Regional House of Chiefs no wode sembi to dwa na okasa edefa National Health Insurance Scheme no ya wo chese anhwe ya dachi bie no na ntumi akwanko jane na so eno na Dr. Koboye chese ensam na wo hene ne di to dwa no wo sobu pesa se ya adwenche waje atum na so sensam trofo be danda sam na wo kan ye no amna ko wiese wo se Health Insurance no eguo ne de nyina so na wo maame na ono no tifie no beka cho se ne hododo no na ode Health Insurance no ekoye no onya yarehwe onya duro no ye enei Health Insurance ye tie ya sije ye sie eguin nanu ya rena unit wo kolebu dialysis ho sensem ba ye nyina na ye ka so mo fa nko National Health Insurance Scheme wo ye fa nko na jaban ne so asene nti egu a den ye sa fra bi besem enti the sadia na ya na ye keka na egu no ya na ye nya hweyie sase ye nyimu nyina ye wo hoi ye maame no mo ye papa no ye nua mo bi kusu akita Health Insurance card ya mo de kwa ya sadia me hwe wo enti to da bia hwe wo aya na manyo sem na ya free ya ni enye papa CJ amanyo sem fun enye papa ena echo man yi san sinto bi wo hon man na yaka but yen kan se egusa se wan kasa wudi mpa se wutu bu ama meka cho se ne ho fa no okọ hospital kra o send ni scan so kokọji nrodum e ma ne ho to no ya yenya hweyie na de na ekoyi a yen kan enko yen ne ba betena ha sei abeka ho asem na no yaka ne sa no so nche se adwuma ni ho nti yera Dr. Okoboy adwuma ne de bi wo ho ti ya na mahwe ne sa de ma yen eno chi de me de wi ma e wo de Ghanaian publisher mu no yera Haruna Idrisu NDC NDC mrasebedwani a Owatamale South Abaton Pesua no so o say 2024 abana oman no ekọ ne adwuma na electoral commission ekoye no wo se oman no ehwe na omudi bi eka ho de mo sanse 786 million Ghana cedis ne sika 2024 budget statement no na ewo mo chese sika no eso a nti wo se mpanyifo etumu ema wo se de be na EC ebenya sika dodo odi bedi dwuma no na abaton no ho hyehye ne bibia no awie pe ti CJ ma wie me de obokrata eni mu amane a eba ha se oye adwa Daily Guide obokrata ni the big one was a Ghana card for car purchase soon. Nessa Dr. Alhaji Mahmood Baumia ena ni mfonyi da ha woka se obakwata fa to so miensa se Ghana card na nyankwada guro ukuta bi nko na se de nei ukoye bank bibia no ana wo de kro bedrum de bi no se de abroni krom emu aye mremremra ma omanfo ahyen kra no wutimi kwaje esan se Ghana card hwemu a na no asije senator fo amfre wo me ha no mo frɛ message se me meje me die oh da nyina ho meje oh na was a meje just mo ni ye seed project so mo kan am si ye ma ya so de ma meje de da enti wo meje ni nyina na kire se Ghana ka bedu me bia bo number no ye hu ni pasu ya wo ye wodwuma wo akatua wo je ni nyina na se be wurawura ma bedu me bi no wo pesen ko atimi de Ghana card no ekokọji bi anapa na abana nse bia no kan ni wo se enche bia wo ye be ma na akohia oba na opeso so kra Ghana na se na de yes de be ma foreigners a this all the Ghana card prove
say ampa we Ghana mi ansana ya hwenim ya de number no kora ma wo enti Ghana card de be ya adwuma wo man yi mu pa na 2023 Farmers Week celebration underway na what yi nyina no wo ma yesi ho no ma wodi AD Farmers Week san say Nyankopon ya do ma fia dai ya da ya de be bo akuafo nyina ba so nti wo ba kratafo ya to so nan kora no a eye interior minister ni mfo nyida ha wo se wo declare ye Nyankopon ya do ma fia da holiday na say na ejina mo amko adwuma weekend na say ye long weekend e fia da memenda kwasi ada adwada no ejina mi say kamema weekend anka adwada so ye move day tie ne no kwa timi di ko Nigeria ko di jollof na wasan ya ba online no jollof papa ben jollof Ghana ya mitimi ko Nigeria ko di jollof na masan machi abadwada na brada mabadwuma enti se Nyankopon ya do ma efiada aye holiday we ya kan wase we news Latter-day Saint unveils miracle of Christmas e de na makomako eduru no masi ho no ma bronya abosome no wo mudi ne fefefe enti Farmers Week ne so ekoso na wachi mu a ni fiada e na dwuma de sonko kra no e be koso won kra ha e be koso wa edi akire enti we ne nsema hodo bi e na eye the daily guide obokrata no e de aba anopai waya abna then I hope you CJ Medase na happy birthday enkoma Lawrence Tete or whatever community 25 Jeko Pacho position why na yeni abe na da position asem no na eti happy birthday nkoma Lawrence Tete tema community 25 na wo we efi wo ma men abusuafo ni nyina nchen wo mo so obade nsem nhyira ye die nkwatenten Lawrence obade ma wonyini menya 106.3 years wakoma so ade wani so de hunu nyina no obade ma no mra mu ma wate wo ma me wo so mo do pa Lawrence Tete eno achi so no happy birthday enkoma Dr. Prince Ayiku oye managing director at the Lakeside Estate won wodi ne dwuma enti Dr. Nyamisha pa wo som Ghana enti hwemanim Lakeside won so ye guy papa so de yi akwanya tutum no a ye guy enti no obehu manim ho wae Nyamisha pa wa yonkofo ene abusuafo nyina titu samtwofo de ye ne wa na ekoba enti Dr. Yiku obade onom ye die nkwatenten ya pomde papa ewo mo onom e ma wonyini menya 106.3 years Dr. Yiku abusuani nyina so modo ye nyina so ye do pa nyame enka ho nti CJ medase wae yes madam medase papa de wa mame ya no abom nwum na mame later yeah onim nwum no